Benim ismim Ferhat. 10-нчы чыгарылыш. Юбилей. 2011 yılının 1 mayında 1 çıgarılış YouTube'ga ilingan. Yartı yıl içinde 1 çıgarılışını 118.118 tapkır qaraganlar. 10.436 yazılışı kontaktda 10 çıgarılış 581.885 tapkır YouTube'da qaraganlar. Ferhat hem Ferhat'ni bilmegan kişi yok. Hazır bizni uramda her kim tanıy. Yarım bir soru. Siz Ferhat hem Ferhat topşuruğunu bilasizmi? Yok. Siz Ferhat hem Ferhat topşuruğunu bilasizmi? Yok bilmayman. Qarıysizmi? Yok. Ko'rdingmi? Yıldız, polduz. Hayda başlayık. Dostlar, birinci videoda sıyır yigitni sova. Yigit sıyırni sova. Ey şehir jigitleri. Bilmeseniz süt sıyırdan çığa. Şunlap mı? Olmadı. Para tip tura. Wow, süper. Gördünüz mü? Sıyırını Crazy Frog sova. Мұнды ішті шлемсіз болмай. Kim bilgen? Belki sıyır kuyruğu Sub-Zero'dan da güçlürektір. Siz ihtibar ettiniz mi? Оператор жүлер шекілі күлі. Ferhat, biz senin bilen jir şarın yollap alabız. Şunday kızık yigit, mına Ferhat şekilli. Ferhat? Sen koyda Ferhat. Kim onda var? Kim onda var? Ferhat sen koyda, ben korkam. Hani? Kim onda? Ferhat? Videonun ozağında sıyır sızık Sub-Zero jingə. Matur. Sıyır wins. Dostlar, siz məktəbdə şiir yatlağanınız var idi mi? Yıllar ötüp baratırgaş qartaysam da, bükürüm шығып bitse halden taysam da, көңілім benim yaklaş kalır, hiç qartaymaz. Rəhmət. Aferin. Köpten tügülgene biz bir abzini taptık. Hazır ol sizge nindi şiirler yotlarga gerek ikanin ko'rsatacak. Ogidilni osha çıktım çobataga o'tirib, bir sultanın kütünü aldım, short ittirib usirib. Bravo! Aferin! Bravo! Biz! Ogidilni osha çıktım çobataga o'tirib, bir sultanın kütünü aldım, short ittirib usirib. Bu abzi məktəbdə nişik okugan iken? Tak Feyzul'im bas. Bas diyeyim. Yarar oturup söyle. Şiirini yatladın mı? Ogidilni osha çıktım çobataga o'tirib, bir sultanın kütünü aldım, short ittirib usirib. Yarar. Dürtle. Siz bu yigitning sinfdoşlarini ko'rganingiz bormi? Bagajda ben utam. Buni bikmaga kirolmay, bu sovet etak qutak. Dürüsüngina aytganda qiziq tugul. Bu abzini tinglagancha To'qayimizni, Hadi Toqtoshimizni, Dardimandimizni, Hasan Tufanimizni, Mudarris Ag'lamni ham boshqa buyuk shoirlarni tinglayq. Bu abzi yig'lay da bilar ekan. Ne plach, devchonka. Do'stlar, 8 noyabr kuni KVN'ga 50 yosh to'ldi. Qutlaymiz. Kelasi video KVN'dan. Qaraymiz. Команды благодарят мэра города Риги Нила Ушакова, ООО ТВА «Логистик», президента Республики Татарстан Рустама Миниванова. Рустама Миниванова. Kim bilgan? Hozir bit alla nindi reformalar uza. Militsiya, politsiya, Minixanov, Minivanov. Nendegina reformalar o'zmasin. Bizning uchun Rustam abay Minixanov bo'lib qolacak. Aferin sahifasi. Ham bugun biz sizga foto yarışda qatnashgan fotolarni ko'rsatamiz. Ayda güzel qarayq.
ярышта дип уйлыйсыздыр. Ә безнең фото ярышта җиңделәр. Зөһрә белән Ләйсән. Алар үзләренең подъездында шушындый белдерү үлгәннәр. Бик кызык һәм креатив. Афәрин. Безгә бик ошады. Рәхмәт кызлар, һәм без сезгә Футболка җибәрәбез. Зөһрә сиңа, Ләйсән сиңа. әйе, 2 футболка. Дуслар, рәхмәт сезгә караганыгыз өчен. Сезнең иң яраткан сорауыгыз кайчан яңа чыгарылыш чыга дигән. Хәзер без сезгә җавап бирәбез. 11-нче чыгарылыш 30 ноябрьдә чыгачак. Әллә кемнәр таң диләр. Таң түгел ул, җиргә төшкән шомлы каргышкан диләр. Фәрхәт? Фәрхәт, син кайда? Кем анда бар? Мин куркам, Фәрхәт. Әни! Фәрхәт! Син кайда? Туган көнен белән, туган көнен белән, туган көнен белән исламчик, без котлыйбыз сине. Ислам, сине туган көнен белән, барлык максатларыңа иреш. Иң изге теләкләр белән, Ләйсән. Фәрхәт, Ислам.